Talo falava o talafo mai le si fofongo le lau moi Wellington e mo le nei taiao, aso lua se fululua au kuso lua a felua 5. Ua pasia ilo na faitaunga mua le pili e tapu pe faasai o na faiani solo te tee I fafo po o lumo fale o ainga o lea pili o le a faasino tonu I se tangata e faonga aina lumo le fale e faiai sana solo te tee ma e fua I mafua anga e a laio na solo te tee na te tee le Labour o le Greens ma le te Party Maori I lea tu la fono tau faaofi o na e ono tau miaia ia te tau I le saunotonga e te tee ai betai na saunoa James Miga mo le Minister o Whaamasinonga Paul Goldsmith e whaamanino o lea pili o le aavea maseto o manga e fia malangolango ina I le tele o whaipule o ofisa maisi tangata e a fia ma whaaleanga ina o latou whale ma ofisa I solo te tee o lea pili na te talitonu o le a whaapaleni ia te tau ma saolotonga o lo iai fo ile ia te tau I leo latou te whaonga ina ai lo latou malo si anga I tangata solo te tee pe a whai ai solia ia inga ma whaia ni soli tu la fono. Ua ilo le komite o le whaamasinonga lea pili. Mai toi whaia le whaitaunga lona lua I le isi whaama asino lumanai. Ua whaato ese le kamupaniwa a lilia le Jetstar I tangata whaatau a o tālia I se salatupe wa whaasalaina I le whaamasinonga o na onisi o alatou whaasalalaunga na taitai se seina I tangata whaatau I New Zealand. Na ave I le Commerce Commission I kamupaniwa a lilia le whaamasinonga ma moli ai le latou whaafaingata pe whai fo'i ma le iloa le mawhai o na toitu ina atua tupe na ngawaa I ai tangata a wala mai I malanga na whaatuwai ma malanga na whaalea o ngā ina. O la sotofina tula I sui o le kampani luma le whaamasinonga whaitu maloa au kilani mana o latou I o ina ia molianga o le alawina le iunga ma le whaasalanga I se aso o I luma. Na whinau le loia le Jetstar Joe Edwards e whaapea na taumawhailawa le kampani e toi whaafoi pe toi tutongi atu tupe I tangata peitai e le o ngā tusa ma le whinau mai a le loia a le Commerce Commission e o mai a mati o le tausanga nei ua toi whaafoi e le Jetstar le valu se lau whaase fulutolu a Tala I tangata whaatau na whaafetai le whaamasino ia Gibson le kamupaniwa a lele mana ia tāua ai ua si itia le numera I le silia ma le tasi miliona Tala I maasina na soso o ai na whato ese le Jetstar I sana whaamatalanga tustusia I lungo le leitio New Zealand. O lo tua ia se tamaita ailo na whaonga ina o ni whaamatalanga ngaoi mai I credit cards e tau mawhai ai e tutongi whaangaoi e alai le pay wave o ni whiriwhiri euro ma o loa teu tino I se whale o loa I au kilani. E lua se 45 tausanga le matua o lea tamaita ai na whaonga ina ni telefoni ese e pay wave ai se whaatau e lata I leono a Tala I se whale o loa I Newmarket. E talitonu le leo Satini Craig Bolton o lea tamaita ai e au fie se vaenga po se kulupu tau whaase se latou te maunu atu tupe whaangaoi. O le metotia latou te whaonga ina o ta ua o le ghost tapping. Lea latou te ngaoi ai whaamaumaunga o pepa tutongi whaatau po o credit cards o na tuu lei o latou telefoni e pay wave ai ni whaataunga. Whaalia Bolton e le imanuia le taumawhai atu a lea tamaita ai I le isi whale o loa na mafua ai lea ngai atu I le isi whale o loa e taungata atu lea na masalo mia ai mawili ina e skula ati leo maloka ina ai loa. O I latou nei e whaonga ina le au nanga leo ma le NZTA e whaafolinga e lafua ini whi au tustusia ma taawatu I tangata o ni sala latou te le I totongia ma talosanga ina I whaamaumaunga patino o te unga tupe lea e mawhai ai ona latou maua whaanga o ia whaamaumaunga. Na tula ai lea tamaita ai luma le whaamasinonga I le asonga fua e tali I molianga e fitu. E ui popolinga I ono whaoa e le artificial intelligence po le poto whaafolinga o masini teknolosinga luenga I totono o kamupani televise maatati whanga peitai ua avele AI ma mea whainga luenga whaamoimoina ma vave I le whainga o atati whanga. I Aotearoa e titini tu la fono po oni taiala o lo whaatonu ai le tele vave o suinga I le whaongaanga o le teknolosi. O le tele o kamupani whai atati whanga ma televise o lo whaamaonia le tele o le aonga o le AI I ngā luenga.
Ele ngā tai whaititia ele taimi matupe whaalu, ai o le popolenga tele, ina nei whaamalo lo vaea le tele o tangata whaingaluenga, ona o le a le toi mo o mia. Na matata a tele le whaonganga o le AI ele au whaiata tifanga ile lua whelua tolu. Lua tausanga mulmuliane manumalo Adrian Brody, ina li ipitosilio na le lei i a tatifanga. E ui sa whaonga ina le AI e whaiaini suinga ilona leo, ina ia mawatonu ai le whaaleo ina o upu Hungarian, o lo whaatali le whainga malo po o anita i ala mani whainga e fuafua e isi atu nuu, e ala i le whaonganga o le AI i a tatifanga ma la televise. O lo whaatali New Zealand ia Aotearoa, Beretania ma le atu Europa peitai, ua ta uai lau whai a tatifanga, e le tatau na whaatali New Zealand i isi atu nuu, e tatau na whai aloa se fuafuanga manita i ala fou, mo le whaonganga o le AI i se taimi la tamai. Ua te lea o ngai New Zealand wa whaamalosia o na tapunia o na o le tetele o le pepesi o whaama e a onga ma le le lava o whai a onga. O le vai aso taluai na tapunia i se a onga i Timaru o na o le lava o whai a onga ma le fiwe sueni whai a onga fisosoani po o relievers. Whaaliere pule a onga le a onga mawalunga i Canterbury matu Bruce Kearney e whaapea. E tusama le toa se fulu i le tolu se fulu whai a onga lea o onga i isi aso o na onga se ngase. O se whaafitau li tele leo lo ofea ngai maso o se a onga i New Zealand. O awa no whainga luenga fo e whaasala lawina, ua lea ini whai a onga i tutono New Zealand e talo sanga i ai, se iwanga na whai a onga mai fafo ato New Zealand, o lo o tele ina talo sanga mai moni awa no whainga luenga. Peitai, o le popo o lenga, e le o whaatua ina tangata talo sanga mai fafo, o na o le toa tele e fia malanga mai i New Zealand fia mawani pepa no fo mau, o na malanga i lea i isi atu nuu, ai mai sei au se talia. O lo o ngā lulu e whaatasia onga malmatanga luenga wa onga, e whaiata i ala e muli ta ia e a onga, i leitu a inga ngase e te tau wai o na no nofota maiti le whale. I whafoato New Zealand, ua whaalia ni popo o lenga o tangata sa whaingaluenga mua i le TikTok. Whaapea tangata o lo o whaingaluenga i le taimi nei, o na ni awhianga o ngaonga e awhia i le soifua malolo i na o mawhauwhau o tamaiti, mai i le matamata i ata ma videos i lunga le TikTok. Na mōlia e le loia Celia North Carolina, Josh Stein, le TikTok i le tausanga taluai. Whaatasi ai ma se vaenga o isi loia a isi se tete, o na o whainga tau whaasese ma whainga le tala whea ngai. Na tua ia loia, e whaapeo le TikTok, na mamanuina, ina ia matua whaatou sinai ma whauwhau o tamaiti la Haiti, ma whai ai ma vaisu, e le ma whai o na toe tuu. Ua whaasese ina le kamupani ma atua ma tamaiti, ma lamati ai lo lato saunga le mu. Ua o lawai tangata whaingaluenga le TikTok, ua langalanga manatu ma whaali o lato popolinga, i le saunga le mu o le TikTok, mo tamaiti matupulanga talavou. E ai se video ua liki mai tua, o lo whaasoaini tangata sa whaingaluenga le TikTok, na latou whaamanino, ua lau na latou o ese mai ma le kamupani, o na wa latou i loa e lei. O se whaataita inga, a su e pe search e se tangata ni atai mana o e whaailo mai ai ni fesosoani ina ia lusi ai pauna. E le umi se taimi, ai whaaporukalame ma otometi le whaatumulia o lana account o le TikTok, e videos maata, e whaali mai ai metoti e mawhai o na whai, e whaalusi ai pauna, e ui o le tele o ia videos, o whainga tau whaasese, na tatala lo ia le vai aso nei le itula o le TikTok ale whale paepa ai Amerika. E ui o le aso se furufito se te mana whaasila ia Trump, e amatai o na leto e whaatangaina le whaonganga o le TikTok i totono Amerika. Tala fo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.